Od 1953. pa do prodaje Fijatu iz zastave izašlo preko 4 miliona automobila. Od toga 150.000 jugića koji su prodati u Americi. Poslednji Jugo iz hala u Kragujevcu izašao je novembra 2008. godine. Jason Vujić, autor knjige Jugo, uspon i pad najgoreg automobila koje je objavljeno u Americi, kaže da uprkos naslovu to nije bio najgori auto. Za TV mrežu priča Radeta Rankovića. On je između ostalog i naš najpoznatiji glumac, poznatiji u svetu verovatno i od Radeta Šerbedžije. U filmu Drowning Mona igrao je uz Denija DeVita glavnu mušku ulogu, ali je svakako najpoznatije njegovo pojavljivanje sa Bruceom Willisom i Samuelom L. Jacksonom u filmu Umri muški, za šta bi mogao da dobije i Oscara za najbolju epizodnu ulogu. Jugo je preživeo i Jeremija Clarksona u Top Gearu. Preživeo je i posao veka u Americi, na kraju i državu u kojoj je nastao i po kojoj je dobio ime. Goodbye, Mr. Hugo. Fire. Dovoljno da iduće godine postane i muzejski eksponat na Dedinju. Posle Tita i Jugo. S obzirom da se taj muzej zove Muzej istorije Jugoslavije, da Jugo jeste nekakva tema kojom raznorazne nivoje možemo da pokrijemo. Dakle, s jedne strane taj auto kao takav, njega ćemo izložiti, pokušat ćemo da izložimo i sve delove od kojih se on sastojao. Čini nam se to interesantno, jer mislim da se, ne da mislim, nego znam da su se ti delovi proizvodili širom Jugoslavije, tadašnje. Prototip Juga napravljen je 1978. godine, a posljednji je sa proizvodne trake sišao 2008. Za 30 godina u Kragujevcu ih je napravljeno skoro 800.000, od čega je skoro petina prodata u Americi. A te 1985. Jugo je bio tema broj 1 u Americi. Jugo je bio u svim vestima, u privrednom magazinu Forbes, u Wall Street Journal, u New York Timesu, u bukvalno stotinama novina pre nego što je stigao. Kada je Jugo stigao, nastala je manija, Jugomanija. Uvoznik kompanije Jugo Amerika prodala je u jednom danu 1500 vozila. Kod nekih dilera formirali su se redovi od po 10-ak ljudi koji su čekali da probaju auto. Neki su ih kupovali na tuce, što je bilo neviđeno. Jugo je bio najpristupačniji auto ikada na američkom tržištu. Prodao se u 150.000 komada, znači sigurno da je bio najgori auto, videlo bi se nakon 1000. Miroslav Pačić, koji je svojevremeno radio u BMW-u i u američkom General Motorsu, kaže da auto koji prođe stroge američke testove emisije gasova i crash testove ne može biti najlošiji auto u istoriji, kako ga je u svojoj knjizi opisao Amerikanac našeg porekla Jason Vujić. Kao i sve u vezi sa Jugom, i njegova knjiga je izazvala veliku pažnju u Sjedinjenim državama, a sam Vujić priznaje da Jugo svakako nije najlošiji auto u istoriji, ali je ostao tako upamćen. Da budemo fair, Jugo nije bio mnogo dobar auto. Bio je verovatno najlošije kvalitete u tom trenutku na američkom tržištu. Ja znam da to nije najgori auto u istoriji, ali mitologija kaže da jeste. Amerikanci ga smatraju najgorim automobilom svih vremena. I nećete naći to selo u Americi, kada kažete Jugo, svako će znati šta je Jugo. Kada kažete Škoda, ljudi će vas gledati bledo. Jugo je u Americi bio auto koji dolazi iz jedne komunističke zemlje. Bio je mali, bio je jeftin, ne previše lep, loše završne obrade, a njegov sunovrat je počeo lošim kritikama u časopisima za potrošače. Na kraju su se za $4.000 dobijala 2 pa i više jugića, nešto o čemu smo mi ovde mogli samo da sanjamo. I učimo da vozimo, naravno, na Jugu. Iz nekog razloga su sve autoškole imali isti auto. Ja sam, kad sam otišla na inostranstvo, sam se zaprepastila da se vožnja uči i na Toyotama i na Peugeotima. Ovde su svi učili da voze na Jugu sa 4 brzine i ja mislim da je to neko iskustvo koje skoro svi imamo. Iako polako nestaje sa ulica, Jugo će pre Fiće i Keca ostati naš prvi domaći auto. I uvek će imati one koji ga vole i voze. To je iskren automobil, znači sve je za funkciju. Možemo liniju ovako da crtamo, ništa nema za šmek. Ja sam želeo to je auto, još dok sam od malena sam imao želju da imam belog Juga Cabrije, tako se ispostavilo silom prilika da smo imali mogućnost da ga uzmemo i prezadovoljan sam i dan danas. 2003.
auto kupljen, vrlo dobro služi i zadovoljan sam. To je strašno prosto auto i za nas sirotinju dobar. Nikad me nije izdao, stvarno sam prezadovoljan. Ljudi ga i vole i podcenjuju na neki način. Pa ima dušu. Ognjen Radić je jedan od osnivača internet sajta Zastava Fan Club, a broj onih koji su se u međuvremenu priključili forumu govori da će se Zastava i Jugo još dugo voziti na našim ulicama. Krenulo to preko sređivanja od zajedničkog majstorisanja i eto kao odlučili smo napravimo kao neko mesto gde bi mogli uskupimo ljudi koji imaju slične interesovanja i eto to je sad naraslo do jednog foruma koji ima već 6.500 korisnika. Ko ne može da uradi generalku na Jugu za jedno prepodne na parkingu ispred zgrade, nema prava u Srbiji da sebe zove automehaničarem. To je srpski mit, prilično je tačan, a odlaskom Juga u penziju polako nestaju i oni majstori čije uvo bolje čuje rad motora od bilo kog kompjutera. Ovo je drugo vozilo koje ja kao majstor pratim u istoriji. Jedno je bila Zastava Fića, a evo sad drugo je Jugo, a ja imam 42 godine i malo je to prebrzo da dva vozila isprati neki majstor. Možda mi toga ovde nismo svesni, ali Jugo je i dalje jedan od brendova po kojima se ova zemlja prepoznaje. Iako je u Americi postao sinonim za loš auto ili loš posao, Jugo se i dalje pojavljuje u reklamama, filmovima, pesmama. Jugo jednostavno i dalje privlači pažnju. Jugo je bio u vestima. Kada je NATO 1999. bombardovao Srbiju i fabriku u Kragujevcu, to je bilo u vestima, više nego sam rat. Bombardovana fabrika Juga. Kad god se desi nešto u vezi sa Jugom, to se pojavi u štampi. Čim se moja knjiga pojavila u prodaji, to je postala vest. Ne ono što sam napisao u njoj, već prosto činjenica da je neko napisao knjigu o Jugu. Nadam se da će ljudi čitati, saznati nešto o bivšoj Jugoslaviji i usvojiti činjenicu da, uprkos naslovu, taj auto u stvari nije bio tako loš. Sa lošom limarijom, lošim vešanjem i završnom obradom, Jugo sigurno nije bio primer dobrog auta, ali gotovo je već sada jasno da njegov naslednik, Punto Nacionale, nikad neće dostići takvu slavu. Gledali ste još jednu TV mrežu. Sa novim pričama vidimo se i sledećeg utorka.